omukoro gwo kutungisa abaronde 257 isakaramento lya konfirmasiyo gubira ha kereziya ya Kyezimbire Kyenyana Parish omuri Singiro South kandi gwebembirwemu Archbishop wa Mbarara Lambert Beinomugisha. Arikwebembera ekitambo kya misa ayorekera okushemererwa ahabumbaro gw'emyeto okwijura omukereziya. Ekimushemerewe kwerinda n'okweta abaana aba ekereziya ya Nyenkyakare. Apana ogumana mwete ekereziya ya Nyenkyakare hato kumweta. Kandi Nyenkyakare terija. Imwe bana muri ekereziya ya Nyenkyakare, ekereziya ya Nyenkyakare, ekereziya ya Nyenkyakare bagumayo. Tumareba n'abasomaho arakasigaza kabangu ishomero ishoma. Hato umwana w'umuntu wenda kumweta ekereziya ya Nyenkyakare. Abana aba bibiri na musaba abatunga konfirmasiyo wenda kubetekereza ya Nyenkyakare waguma no betekereza ya Nyenkyakare no bano barebera Nyenkyakare ya urahati nukunta bakiro hotekake wabamikumbire nibeke sabamuza wa Archbishop na Shaki bamuza kunene naza kusoma musakei nsoma amwe njabe bajamuza kusitamkaraha Wakati mari Archbishop kwa rusa na misa ya kusoma mari wa okwere kugera ki kwerusa muntu wenda kusima bibali mnongo. Archbishop hona yahanangiriza abazire okongera kushashura abana babo fizi babe abomugasho ombero byo misho. Abana batumwenda kumumagara muzumu isomero muzumu masomero uyekwijore umwana azumu isomero naija kugamu umusaho agomba maga ale naija kugamu mwegesa na kunjura abana. Alex Byarugaba bakunda omnyishengero wa Singiro South nawe ahikira omukushaboku kandi hine byahabwire abantu bijaba n'ebigango tuye abantu abogweto kabo batungemo abasaserodoti benshi tungemo abasisters benshi abanyadini benshi bari kutwakutungaho kandi twehireyo tubasa kubombekereje wabo twikirize ukatwandiraho rero tukabasa kuomeka enshu ya sister itwita turine aho batatuhine. Omugandi Bishop wa Rwenzori Diocese Right Reverend Ruben Chisembo ahigira abanya-Uganda okutamani omunteekateeka y'okubarira oruzaro ngwabo kuba omubaro gw'abaana gubire mwingi munonga wagerageranisa n'omubaro gw'abantu abakuru. Last year tukabona census y'ihanga lyona. Census y'egyo results kanuzoleka ngu about 50.5% of Ugandans are below 17 years. Between abana mu ihanga bya Uganda bakira 50% bari below 17. So icyo kuterera hariyo icyo nukunya bakina amani wo kuzaza tukamara kuzana mukazwana tukazara busa muzala abana bake family planning zara abana bake abakujya kufaho akubensi yefunzira takalikehere bakuzana keke nyanja bakakanya muzigati bajya kubakizibu. Itaka district 12 tukaba tuli bantu 28 baitati obabazire itweri batusangire tuli bantu 7 mu myaka 10. Imagine engeri tuyirukire muno. Reverend Annette Nakarema omurisa w'oburisa bwa Mpara azirengwa abaronde batendekirwe kurungi okumara mezana boza kongera kwabura abana baitu n'abantu abakora bagumibwa mu kanisa kwikara bali besibu habihanga okwikara hameza bataruga hameza batabiha bihubwa kandi bagumira mpikiriza bahereze ruhanga n'omutuma gumo kandi ruhanga abikonyesa wabo. Abatirwe mukono bahigirwe kwehare mucyo y'obushambani kandi baguma mu dini ey'obukristayo. Observe sexual purity, observe sexual purity. Tugiye Yesu azairwe, Yesu akazara Mariamu isi ahikirire. Yesu was born by the Virgin Mary. Ikwe. So tukonza promoting the value of virginity among our children. Ubirwa bulinde bunyi kutamba kitinisa. Waleje kwe hayo mukasihano cyala baruka. Kaisikatu kojokata. Run away from sexual sin. Beninde babandi mbadumbirugoye kandi nyine mu kwito matungito mutima gwanje kunkati Bishop yamara guteka
nisima ruhanga kuja munakata kubyambere gweye kandi nyeraganiza mu kanisa kumanyikora buri kintu cyo kikwetagisa kuma no bemba ashazi no cyakubasika cyo ne kirangara tebekanise Gashakwa na Good Fatuma na Philip Murangira.